kan ai kan license ba ba ni membuat tang ya feedback entertain ke marwai ngap ngap ya ai kan license kai ka tu bilang itu bisa ada undang tak berbentuk ada masih license ai kan license ba beda fungsi ba kali jadi di office mau gitu nimla percaya fi rei ngilong le ada permit sa kamay kat pamon bali fi padon permit fi kamay jalan tubo jalan masih sebang la kan kot siapa dia mau custom le ada kot sela kamay kat pamon ngim khat apa di office hadin tu government kalau permit kata ada agregator rules ban register bisa legally lembaga permit ke sistem berpinjau kamay hadin tu rapido kata government kan sa algan abang buat rapido nama balik tenang tak agawai mentah government orang buat di paling ini right buat jet ke dalam percaya kai bakamai nilai itu agun kamai nama bajingjar kam perintah nilai kamai kan nama constitution orang right to work orang right to illegal work orang so transport department tak ajak imbat klinik mengikat kalau ada ngakam bakalan alasan kamu kalau yang kata gumno film baklava gumno film pe jane atra hai ke ho yang alasan wa aba kham tra kham yang alasan kamu ya kan permit gumno tak gumno bi ada fine control 192 ingat tentang prevention of 66 dan nomor phone sense itu sense ayo dia pun ada nomor phone siap dah percaya kadang yang dia harus balik ba kabala don na po office kala don ba ang bala ban kamay one apply the permit link kat itu di app sa kamay kat pa mon don no kai bi in check ira kulle in kli di ko ko siapa ada yang long meeting di tu yang ni kan komisioner tentang ilong sama malki kita dan song meeting kembali bukan bukan tabung siapa kami mau ide ini kapan sen bisa akan sen otak apa ibu kami sekitar apa bisa ayo within 15 days, jump to office, you pay or you don't pay. If within 15 days, you're not paying, then you go to the court. Then okay. This is from Rapido. This is Rapido app, no? Since how long you have been coming with Rapido using this app? Sometimes. So do you know? 15 days from now. This one. See, listen to me. There is a fine 10,000 as per section 192A, which violates. There is no permit when you do hiring of passenger. So if you can pay the fine 10,000 now, you can pay and go. If you are not able to pay, you come to the office within 15 days. And if you are not able to pay within 15 days, then you have to go to the court to complain why you are doing kamai without any permit. Because from the office, it's already issued as a permit. So now you guys are kamai without permit. These guys, they have to pay passenger tax, motor vehicle tax. You're not paying anything. So, and moreover, it's banned. Now only the any right and I think the 24/7 Gen 24 are allowed. So if you are able to pay, if you are not able to pay, you come to this. You know it is wrong. It's your choice. Ya, anjar tu. Sampai dia tu. Anak buat. Minta kasih ngadan po madan malki banyak kendu ia kinong ya lam jong inong nya archakar kiba menem step kilale ya kendu ya komisioner jong kena transport ban pensngau ya la ka jong ka jing e te minta kasih ngin ya keren batki ban pensngau shapi ya ka e ka jing e ka ba kini ki khon samla jongi ki don bat ka e ka jing dawa Mga kadukopor, amti pre nomor nga yang natinala im kramo. Nga marsan Y class atau pori, sabaje Y class of shitting. Te nga yang tele im kra, te yung tay balik la shumer mo. Te nga lista sa la shumer, marsan pa yata PWD office to. Ito gi inang gi enforcement re. Ito te gi wan na dian gen, nidang ay tay ba nga kutsan spa. Te nga kling ko mo. Te gi wan na dian gi ay nga iba bi kamay. Dengan thok no to porma ki ilong da thok mi ha bre tingo yung kamay ti yung afan jubi ga di 10,000 ma ani ba 10,000 ang bisara kawiro nga nang sistang kamay kaskutiru kadi mga shu wahi na slom
Te yang to yang ngan ai yang ni ai ni kan ni kot son bi sediti wah po jong kat san sini mo. Teng ong to nga ya kata teng ko tengon bi men tengon bi mar bor skat tu de maklam ni mar balai ba long kelas du 10 baje di 100 baje mo ka di ti ro ka pi du 10 baje te 100 baje gal akhang dalai tengan yo on mi no gan te mane basu de ba dan farwala school mo ata kelas te nga siwan kawan ngalik kali cita di ti u ngalik cita di ti u to te nga kali mas pangata ti yang up ya kata ka fine minyakaran siwa minyakaran kan ong no te yang hisulet kali jengtek pangka permit mo pangka permit te yang ba yang ata ayu yang na ba ka permit ka day lu yang aspa system te ka tax ka day news pa mo bende te ngapat mong to ya kata dengan sa pet ya permit mo inya long tag inya kut shop ni inya para makamay inya dan nang gijingbut mo dengan su le anak mat nya para ngalay barang su sedang mentadang lay tayo nang tay lay tayo nang kamay tang tay long gajing bagawi long ba hadis po hajar sa kaway ngalay basu kamay dang tang step pajanmit step ro after hitam hi ban kirang step ban len kamay tang banyo ban mi ta bay wai ta bay ba mi la jong sinde may parum dan shu jan jar ta daw long ap kri la jong dah de gisu ong bet ba mende perbangalik keli dah ki ong ta ki ong sa ya keren ya kata gisu ong bet ka find de sunta ka don tai Isai beli gini ba Syaban bagi hapan ye 10 wajar tang khatsan singi kamde ga basuk ingi bangin yo ta ka 10 wajar khatsan singi amar ba histui lada fitre ke sistem ne terminal dei sep sitengka bat sep basuyo be neying kaper ta kadau histui kata ngang kwa benong lang beli isuan kamai tengum tu la sangat kat 10 wajar ta pai ba lo subaya rap leng ban komen ban yarap lamenta jungi khamtam gini balak sya fine lai kerpat kenang UGTO ban panlai beli ba sya fine lamenta jungi ta ngikwa ba ta permit bangin yo mo kata individual ne personal permit idawai sarkar bagin ai ngi subhang kerpat sya ni menta ila bon ki banang bastat ngikwa ta ja ta ka ba hiru huri hurane yakni katai bangin le ban penkelumar ya ka imlang salang ya ka locality ne ya kanu imde ti street boy hoj ki kamai mo surak ta imde ki street boy kaba penlong gumde pat kan sa don ta ka pot bangi hap kala bundang ni ba don la ki khun ki kamai ja ka pot ka hok la jong ta imde begitu isam jing ya kata rin idawa sya bangin yo ay ta ka hok jungi ba nang kri filak ban ya thu ingi ka ai ka daw ka pelong pi ba pilih akan do ya director jo transport ta si kadau jungi te kalong namar ba kawai kalong the main thing kade ba ki syak ta kini khna jungi ki ba kamai ki syak dan kuna te halo jong kata ngili kendo namar ba ya ngikwa ban chna no kerke ban pendap no kerke ya kata ka Meghalaya motor vehicle rules kajong state lajong ni kan filak ban ya thu ingi lingba kan ni ka jing khang jong ka sarkar ka ek ka jing ka ba pinmat pedeng khamtam pedeng kan ni ka jing kerdu kam kani ka jing khang ka sarkar yangi ki ba kamai arsaka hi ngano du ningkong ngaju ong ba kani ka de kalat ka opportunity yangi khana samla ki youths ki bomdon kam don jam te wala kembangaban biang wala chief minister badan buram jungi konat sangma jong ba lada don kanu what depend tang ka kam sarkar lada fidan kanu ka kam ka ba file business lani file self employed ka ba plus nang taro ila pelat ngaju ye gitu scheme bagi balik self business self employed ki agi facilities ki ba biang jikshan yang kalian jungi ling kwa ba demand sa kita ki facilities namar ba ka long ka ikai ka ba ailat yo banyo kam yo jam hai khana samla jungi menta te kata yang karpat chief minister badan buram jungi masoba insim ya kani bat di transport minister soba insim kam kloy ya kani ka jing demand jungi bakanong ka bakloi amar ladang imyo ban kamai ru ka kata ya ka yang kasam ka kata na dong sedong ya thu ingi ka ai ka daw namar pitip hi khlam yo permit na ka sarkar phimla ban kamai rei mentalak kan ni sinam hadu ban dadan kata ka jing sya fine pisa kendit ban riu ban liwat ta ki kot kisla ka ai ka daw
kadau jungi ngila ngi de gibrio gi balanang lastan anong efe ngi de hangni gi bon gi balanang lastan haga jing sisa ngi ngila kamai mentala mde ba menta arsnam laisnam ngi la kamai nadu shwa ban lockdown but after lockdown te hadin nang tu ngi perkhat to kopon ngidang kamai online bar karapido hadin nang tu ngi perkhat namar ka commission kala simbon pala ka company namar ngin besah yang lada ngi kamai sanpho ka not arpuninga ngi ha perkhat saga bai petrol ka bai lut san hayeng asam kalong ka ike ka bakta hadin nang tu ngi don ka tu kan ningot ngi kamai nak offline te dalak kamai offline ngi lawan yang kajeng perkhat te ngi ai kajeng tho sopo ka sarkar banlong legalize no ingi banginde ki take ngilong legalize na kalyang ka sarkar bakan bu ka kenja identification te menta kamde kene ka sin ka menta ka ba ngi khi halor jong kine ka ade ka ba kajing tho le ka ba menta la almost 2 years ka bangila ai sa sarkar ka de jing simsting hi jong sarkar kan mde bangi kamai ngi nungi sutu bangi di illegal tamangi kwa ta bang long legalize tama ka sarkar hi ka penlong ngi long ka sim jenjar we ngi la sutu lupa bakan sedang jing jenjar ngi la ajing tho te ka sarkar kam sim ting ting haban kamai be kembang entah ngi bangilong Tina din nang ni patlada day baka sarkar kadang le kulut hiya ka jing dawa jong pi kai ka sinjam ka bakin sim kum ka nakalyang jungi hi te lada ka sarkar kadang le kulut kamut ngem salia bangin song sa tangan nani ngin sim kanu ka agitation nakalyang baro ka ba kin minjur lang kini baro ki members ki ba ya kamai jakpo ning ba ini kam ila sakri upai ba lakata snem mo Henry claim kanu ka jing complain ngim padio complain ki pai ba Henry ngidap reji sokia pat haba ha dang khendiat singi pi hakilat patai kubor babun ki khun samla kamtam mangi ki riurang baru isya pendik isya checking bat tang kata ka jing sya checking Henry isya fine ru 10,000 marwai kata hapo khatsan singi haju ka por bangi kerpat ya ka sarkar ka bre fake dikmi yangi kinong kamai arsyaka kamtam nakalyang ka transport mo bahkan le ai kham kloi halor kani nomor bentala ars ni ngi khem yo ban kamai deling ba kajing suthu jemut lang jengi baro haju ka por deling ba kajing straight kajungi ngi khem kamai menta ka singi la ars ni haju ka poru songsi ban ong ban pentip sakalat patai kubor dang mane gidon ki paiba ki baju smart ban syong skuti nomor ba ki be ya ka por serum seneng kijuan ban keli yangi ba ya libu yang syata Henry ngimsim lanut ban kit nomor bangi ting yo sa fine 10,000 te sisien pat nakarpat ya ka sarkar badalong bala bakan ai ya kata ka personal permit yangi kalong ke ka bae na kamta ka jungi nomor ngin siu sa ka DTO ban ngi hapsiru sa ka agregator te de hangta kumbasya thu no hangni baka bai kamai ka jungi ka bangi ju kamai kadi ka barit ban ya compare bat ki pat ki kinong kamai haka bangi kamai tang san spa ndus pa hisni hatu nginya the umpriang nginya pendap ya kita nginya pendap hayang hasem kamtam kumga baladon na kayang hasem jadi hang tang ikerpat jur ya ka sarkar bahkan sengap ya kani ka jingut ka jingnam jungi urit uria urang di ujuki